نيابة عن هيئة الثقافة في الرقة وعن كل أبناء هذه المدينة. بدرشمايا خماوا سوری جبو آشتیه فستیوال فراتە یا وێژەیی هات لە دارخستن. دهندر چالکیên wêjeyî û hunerî yê cûr bi cûr de. Got festîvalê da sînefizyon û şano hatin li darxistin. Di heman demê da xwendina çîrok û helbestan ji hêla beşdarên festîvalê. Li gel pêşandana pirtûkxaneyekê di heyama sê rojên festîvalê da. دستايا چاند هنر الرقاية فستيفال مالدار خست فستيفالا وجاية كمين الرقاية دبن درشمايا خمافا سوري جبو أشتية فستيفال مالدار خست جبو كسكو بشتار بوناش حمودة فري سوري أو أدباء وشعراء وهالفستيفال وتيروكوان حمودة فر هاتن جبو چاند ما نص بكن هنري ما نص بكن ثقافتي ما نص بكن هلبستوان و شیروکوان فستیوال خواست نامه خواه با آوائه که دیتر و دور ج زمان تفنگه بگهینن. ده همان دمه دا بریا نویسن خواه دا تکز بکن که ایدی آواکرنا سوریه و به پینوسه به نبشر به. گرنگیا ام بجن جالاکی وسا گلکی هيا ام بجن هم جهلا کو بهتر کسن روشنبیر کسن نویسکار نامه خوا بو جهان بتواهی راگهینن کو مشر نمادوی امی ولات خوا بپینوس به هزر خوا به هست خوا مل بمل دست بدست بهورا تبي حما شرط مرجع تبي جهرنگی یعنی ام بجن اختلافا كوتنا بين مدى أمي في ولاتي جنوبا بدن آواجرن. اف فستیوالا یا کمینه گوجهلا دسته چاند و هنر یا باجار رقای هاتل دارخستن به بشدار بونا 18 کسایت روشنبیری و ویژه‌ای لسر اصل تواهی سوریه جزوما روج آوا جهاد نبو باجار رقایه